mu kiganiro cyo muri aya masaha nubwo buryo twinjiye ngizo ni cortege ni hanyuma rero murabibona n'intare za Sarambwe mu mihanda bigendanye n'ikirere muri iminsi kimeze. Murabizi ko turi mu bihe by'imvura biri henshi biri ahantu henshi cyane, ariko ngira ngo mwamaze kubibona rero already ko ari ubwo buryo twinjiyemo mu kiganiro cyangwa se muri amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mumeze mute rero sasa? Ntuze gucikwa nyaboneka kuko nkuzana amakuru akomeye cyane. Tukaba tugiye kureba ibikomeje kuba cyangwa se uko byifashe ku mirongo y'urugamba, ndetse tureba no muri diplomasi ku mpande zombi, ubwo ndavuga ku ruhande rwa AFC M23 ndetse na Kinshasa uko byifashe. Nterekeramo iyi video, nterekeramo iyo foto, shiramo icyo gikoresho, yes, aho ngaho kabisa. Hanyuma bakunze Jeune Official rero naho ngaho amakuru yacu tugiye kuyahera. Iyi ni imodoka nk'uko mubibona, ni imodoka yikoreye ikintu cyitwa itumanaho ryo ku rwego rwo hejuru. Usibye kuba yikoreye ikigendanye n'itumanaho, iyi ngiyi irarasa ikanajaminga. Ni imodoka yitwa ngo ni D4. Iyi modoka yitwa ngo ni D4 cyangwa se iryo koranabuhanga yikoreye ni D4. Hanyuma iki ni igikoresho karabutaka ngo cyamaze kugurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho bagiye kukimanura hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kikabona ngo kwanza ahubwo ngo cyamaze kuhagera, ngo nanjye bagiye kukimanura. Iki ngo cyamaze kugera hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero icyo babizaniye ni icyo byaje kumara. Amakuru aravuga ko byaje kurinda ibibuga by'indege, ndetse ku ikubitiro ikibuga cy'indege cya Kisangani ngo ubu kiri were protected, ngo kirinzwe neza n'iri koranabuhanga. Nta ndege cyangwa se nta yindi drone ishobora kujya kurasa kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Ariko nanone no ku kibuga cya hano muri za Karemi nacyo ngo kikaba kirinzwe. Aka kantu mureba ahantu mukambikira no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye naho ngo harinzwe n'iyi modoka cyangwa se n'iyikoranabuhanga n'iyi systeme idasanzwe yo mu bwoko bwa D4. Ngo iki gikoresho twaje kumenya amakuru ko kigura nibura amafaranga cyangwa se miliyoni 130 z'amadolari, ariko ngo bikahaba ngo bigendanye n'ubushobozi ngo hari n'ikigura miliyoni 359 z'amadolari bigendanye n'ubushobozi cyangwa se n'uburyo kikirekuramo ikintu kijyanye n'ibishashi na sensa zacyo niki. Donc muri make biba bigenda birutanwa nk'uko rero amakuru ari kugenda tugeraho. Iki gikoresho tayari cyamaze kugera hano ku rugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Iyi si inkuru nziza ku bakunzi ba M23 ku ntare za Sarambwe. Ibi ngibi nibyo ro bajya bibonera rwose. Ubu ushobora gusanga ejo barimo kuririmba ati thank you Gisekedi watwohereje igikoresho. Iki rwose ni air system cyangwa se ni kirinda, ni igikoresho kirinda gikora mu kwirinda mu bigendanye n'ikirere, aho kirajaminga. Bavuga ko kijaminga nibura mu biro, ngo cyo iyo wohereje ibitero bya za drone gifite sensor zikora mu birometero 4. Icyo gihe niho icyo wohereje bagiturikiriza. Bivuze ngo nta drone ishobora kongera kugera kuri ibyo bibuga ya AFC M23 bamaze kugera gute, bamaze kugitereka. Bagakomeza batubwira ko nitugera kwamamaza umbwire, bagakomeza batubwira ko iki gikoresho nanone cyangwa se iyi D4 ngo nibura ifite ubushobozi bwo kureba mu kilometero kimwe ibintu biri mwako gace, ngo muri icyo kilometero kimwe byose kabijaminga. Ahira hajaminga irasira mu birometero 4, ariko kujaminga ushobora kuzitana kurasa. Reka tuhanze twabamaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Mana yanjye ndababwiza ukuri, urugamba rusa naho rugiye kugira gute, rugiye gukomera. Nyemerera umanze unkandire kuri like. Ndifuza ko iki kiganiro nibura twagira like zirenga 1000. Uyu munsi muci impaka rwose iki kintu mugikore kuko mbazaniye amakuru adasanzwe kuri uyu mugoroba. Na amakuru ngiye kubabwira uburyo ki ibitero bihagaze. Ndabizi ko hari abantu benshi mutegereje kumva cyangwa se kumenya uko byiriwe n'ubundi hari muri Plaine de Ruzizi ndetse nuko byiriwe bimeze mu misozi miremire y'umurenge. Aya makuru no ndayafite, ndaje mbabwire kubigendanye n'urugamba, ariko munyemere tubanze duhera ahantu mbona umuriro ugiye kwaka. Moto ozopera ngo umuriro ugiye kwaka hano hantu bita muri za Plaine de Ruzizi my friend. Hagiye kuba intambara idasanzwe. Ndaje mbanje kubazana mbabwira ibigendanye n'iyi ndege cyangwa se n'iyi systeme yamaze kuba bazana ubu ngo iri gukontorora, iri kurinda ibi bibuga by'indege. Kandi muribuka neza ko ibibuga by'indege niho bahagurukiriza drone zijya kurasa abaturage b'abanyamurenge, donc zijya kurasa mu bice biri kugenzurwa na AFCM Ventura ndetse na MRDP twirwaneho. Mu rwego rw'ubwirinzi byabateye gushaka ibikoresho cyangwa se ibintu bidasanzwe byo gutangira kugira ute kuza kubafasha guhangana n'ubwirinzi cyangwa se gushyira ubwirinzi kugira ngo badakomeza kugenda baraswa. Nakubwiye nti uyu mugabo gutanga ibinombe kuko mukumva ngo yahaye Trump ibinombe n'iki byose ibintu bifite aho biri guturuka. Nshiriraho iyo foto y'uwo mujenerali, ndashaka kugenda mpuzahuza ibintu. Abantu muvuga rwose mutegereje ko turi buze muri ndaza kubereka rwose kubabwira ku by'urugamba uko byire bimeze. Ibyo nabyo ndabifite, ntimugire ikibazo. Ayo makuru nayo ndayafite. Muri make ndagira nkumenyeshe ko ibintu byose biri well organized. Ndaza kugenda mbaha amakuru, wowe gusa upfa gutanga icyo bita indabyo cyangwa se rwose kude chapeau, ukubaha ibyo twamaze kwa tubategurira, ugakora kuri like ndetse byanarimbuka nasangiza n'abandi. Ariko by'umwihariko ndashaka kubona like zirimo kugenda zitumbagira. Uwo rero yitwa ngo ni Jire Banza. Uyu ni etat major cyangwa se yaje aturutse muri etat major, numwe basirikare niwe ubusigaye agenga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri aya masaha ubu tuvugana, iyi ni inkuru breaking news my friend. Iyi ni inkuru iri breaking news utasanga handi. Amakuru mbazaniye aravuga ko uyu mugabo tayari biri official yamaze kugera hano muri za Bujumbura, yamaze kugera muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndacyari ku ruhande rwa Kishasa, ntago ndaza ku ruhande rwa MRDP twirwano ndetse na M23. Ndaje mbabwira uko bimeze. Amakuru yizewe atari ivumbi. Uyu mugabo yamaze kugera hano Bujumbura. Ikimuzanye nta kindi mu burakari bukomeye cyane, aje gutegura ibitero, baje gutegura intambara bagiye guhanganamo na M23. Kuva muri Uvira mpaka bageze ahantu bita za Bukavu, niho bagomba kongera bagasana batujemo gake bari kugenzura umujyi wa Bukavu. Aya ni amakuru ndimo ndabaha my friend, ndimo ndagenda mbazanira adasanzwe.
ubwo muzi bamaze kugera hano za Bukavu, ubwo ntahara muri ya misozi miremire turimo kuvuga, ibintu byamaze kugira gute, byamaze kurangira. Ubanza iyi ntambara ishobora kuba igiye gusubira ibubisi, kuyitsinda biragoye, ariko bazishobora kugira gute, kuba batrayinze cyangwa se bagize bate, bagerageje. Hanyuma rero amakuru dufite aravuga ko ngo yamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho biteganyijwe ko ku munsi w'ejo abajenerali harimo n'aba FDLR, abajenerali ku ruhande rwa Repubulika y'u Burundi ejo baricara ku meza, ubundi tayari bajyaho batangire batotore bige uburyo ki bagiye gutangira guhanganamo n'uyu mutwe wa M23. Ibikoresho byose bagomba kwifashisha ku rugamba already byamaze kugira gute, byamaze kuboneka. Ndagira ngo nongere mbibutse ko amwe mu makuru nabagejeho mu kiganiro kibanziriza iki, nabasobanuriye mbabwira ko FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa, nubwo batarasohora itangazo ngo babishyire hanze, amakuru mba nakuye mu butasi bwanjye, n'ubundi ariko mba namaze kwikurira mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ibyo kuva muri Uvira ibi mu byibagirwe, ndetse byanatumye ku ntare za Sarambwe nabo nako ndaje mbyinjiremo. Ndacyagaruka kuri General Jules Mbanza wamaze kugera hano mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se mu murwa mukuru iki gihugu cy'u Burundi, aho nta kindi kimuzanye, aje gufatikanya na bagenzi kugira ngo bategure urugamba rugomba kubasubiza ibice bigiye bitandukanye. Ariko nubwo ibi bari kubitegura, abandi nabo ntabwo biciye my friend. Nahoze mbona hari video kugira ngo umenye ko ibintu biri seriye, batangiye ngo Kinshasa atangiye kurwana ya ntambara ya propaganda. Maze kubona mu kanya basohora ka video ndetse n'udufoto bagaragaza baba komando ba AFC/M23 birutse gusoreza kose ryabo za Cyanzu, bakaba deployinga mu bice bigiye bitandukanye. Maze kubona mu kanya ka video bavuga ko ngo bafashemo babiri, ngo bafatirwa hariya muri za Uvira, ndetse bakavuga ko aba basirikare ngo rwose babanenga ko nta myitozo babahaye, ariko bakabigereranya ugasanga rwose ni ibintu bitagereranika. Rero ni ibibazo bikomeye cyane. Ubona ko batangiye no kugenda bakora izi propagande, aho bari gukora amanama agiye atandukanye mu bice byinshi bigiye bitandukanye, ariko amanama nta kindi ari kubagamije no kwiga kubigendanye n'iki, kubigendanye n'urugamba. Ibintu bigiye gukomera, nongere mbabwire nti rwose uby'urugamba byo muraza kuba mubireba. Hano haraza guca uwambaye, niwe buze guca hanga muri iri rugamba cyangwa se muri imirwano irimo iragenda itegurwa. Hanyuma rero tugarutse nanone ku yindi nkuru idasanzwe, kuri uyu mugoroba, wanyemerera tukagaruka hano Igoma tukababwira ko icyitwa mobilisation cyongeye gukorwa, ndetse kuri uyu munsi wa kane tariki 19 abasore Igoma bamaze kwiyandikisha bagiye kujya mu gisirikare cya AFC/M23. Cyanzu nta mwanya wo kuruhuka bafite, ngo imyitozo igomba kugumaho igahora iriho. Ariko se mwaretse wowe disi tukabanza twakwigira kuri front line? Reka tubanze twigire ku mirongo y'urugamba, reka duhere ahantu hiriwe imirwano ikomeye cyane mbere yuko tuzana muri Plaine de Ruzizi. Ntahandi rero muri iyi minsi niwumva ngo imirwano already ugomba kumva ko ari muri za teritwari ya Fizi, aha ni Murenge niho hiriwe imirwano, ndetse naho hanamaze imirwano muri iki cyumweru tugenda tuvuga buri munsi imirwano. Na n'ubu rero kuri uyu mugoroba niho tugiye kugaruka, habaye ibitero bikomeye cyane. Amakuru aravuga ko ahantu bitazarwitsa nkuko, ahantu bitaho ni mu Rubemba cyangwa se mu Rubemba, ahantu bitaho ni Mukoko, ndetse n'ahantu bitaho ni Nyaruhinga. Utu duce nitwo twiremo imirwano hano muri za Minembwe. Aha hantu ngo hiriwe imirwano, iyi mirwano ndetse ikaba ari yiganjemo za ndege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone, nizo zari ziri kuvuza cyangwa se zari ziri gukora muri iriya ntambara yari iri kubera hariya cyangwa se yewe ibera hano i Murenge. Amakuru rero akatubwira ko
muri iyi ntambara cyangwa se muri imirwano yabaye mu gitondo ngo yabashije guhanurwamo drone zigera kuri 19. Drone zigera muri 19 za kamikazi nizo zagize gute, nizo zahuye n'umwoto cyangwa se zahuye n'umujinya w'amadubu, umujinya w'intare, baza kugira gute, baza kuzihanura bazishyira hasi ku butaka. Hanyuma ariko amakuru agakomeza avuga ko hano muri Rwitsankuku, muri utu duce namaze kubabwira cyane cyane hano muri za Rwitsankuku, ngo no ku munsi w'ejo ku itariki 18 naho ngo bakaba baririwe mu mirwano ikomeye cyane, ndetse ngo bakaba baje gucurwa nijoro muri iyi mirwano iri kubera hano za Rwitsankuku, ndetse ngo bukiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku isaha 11 nabwo bagira gute, barongera barasubukura, bakozanyaho ivumbi riratumuka. Hanyuma rwose ndakubwiza ukuri, hariya ibintu bigiye kugira gute, bigiye guhindura isura, kuko namaze kumenya amakuru avuga ko muri bice bigendanye n'ibyabere muri Uvira, muri bice hitwa ngo ni za Karingi, ahangaha namaze kumenya ko tayari mu kanya gato gashize ahagana ku isaha 10 z'amanywa nibwo hari hamaze kugira undi musada ukomeye cyane. Ariko nubwo hano hantu bohereje umusada, ndagira ngo nkumenyeshe ko no ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se rwa Kinshasa naho umusada wamaze kuba ugerayo, ndetse bakanakubwira ko ubu tuvugana twirwaneho ihanganye n'ingabo nyinshi cyane ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, kuko nibura hari muri biriya bice ngo hari nibura ibihumbi biri gukabaka muri 20, 19, 20 gutyo biri hariya, ari nabyo bihanganye mu by'ukuri n'aya madubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ubwo rero urumva ko uyu musada utaramutse ubonetse, bigendanye n'ibikoresho bafite n'uburyo cyari kurwana intambara irimo za drone nyinshi cyane, iyo hataza kuboneka umusada, ndakubwiza ukuri ntabwo nakwizera ko twirwana yari kuresista ku buryo bari kugira gute, bari kuzakomeza gukontorora iyi Minembwe centre, kuko ibice byose biri strategique ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa basa naho babishaka kubi n'ubwiza. Muri iyi ntambara rero uyu munsi habayemo gupfa kugiye gutandukanye, kuko mu kanya gato maze kwakira amakuru ava ko hari n'umuriyete na koloneli w'umurundi umaze kugwa n'ubundi hano ku rugamba. Ariko uru rugamba ruri kure cyane mw'abantu, kugira ngo ibintu byose bigende nk'uko mubyifuza, rwose twe twabageraho tubafatira amavideo n'iki ku rugamba biragoye kandi rwose nizera ko ntawe ushobora kuvuga ngo tuzajya dukora uburyo nk'ubu ngubu tuba twateguyemo nyine bwo kugenda tubashakishiriza hirya no hino kuri tere. Biragoye, n'inzira zo ubwazo zonyine ziragoye, mbese nava ko ari urugendo rukomeye cyane. Ariko nyine tuba twifashisha abariyo, tuba twaramaze kugenda dusetingaho drone, ariyo mpamvu umuntu atuzana ikintu bita za nyamugigima ndetse n'imiripuko yo ku rwego rwo hejuru. Tukiriho mu bijyanye na deployment, aha sasa niho tugiye kwinjira. Ubwo tuvuye ku bigendanye n'urugamba cyangwa se nahiriwe imirwano, sasa tugiye aho bita muri deployment. Ndaza kuvuga ko ari nk'inkuru nziza ku ntare za Sarambwe, ariko ibe inkuru mbi ku bashigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko amakuru mfite nuko no kuri uyu mugoroba, uyu munsi nabwo hiriwe habaho deployment cyangwa se kugira forcinga kongera ingabo cyane cyane no muri Plaine de Ruzizi. Ibiro bikabiri gutegura iki, bikabiri gutegura ibitero cyangwa se icyo twakwita intambara n'ubundi yatangiye kugenda itutumba. Nta handi ni hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni ukuvuga ngo vuba aha tugiye gutangira kubagezaho inkuru z'imiriro, kuko niba Kinshasa bamaze kwidekara kavuga ati twe ntabwo dushobora kuva hano rwose muri Uvira, nta muntu n'umwe ushobora kugirira impuhwe abaturage nk'igisirikare cy'igihugu, kuko n'ubundi ngo nibo banyagihugu, abandi mukaza muri yongera cyangwa se muri addition. Tukaba tubona M23 yarikuye hari ahantu nk'ayo batari muri make itagira urukundo rw'abaturage. Aha rero sinzi icyo waza ubwira abasore ba General Sultan Makenga wanga kuva muri Uvira, ngo nuko nguru igisirikare cy'igihugu ngo ukunda abaturage, ngo nta nundi wabarinda nkawe.
nyamara tuzi ibice byose ukuntu ari kubitengemeza. Sinzi icyo waza ubabwira pe. Aha rero igisobanuro ni iki? Nuko agaho gashobora kuba kagiye guhura n'umunyutsi. Agaho kabagomba kuba rwose kagiye guhura n'umunyutsi, kuko aha hantu ndabona ibintu bitari buze koroha. Deployment zakoze ku buryo bushoboka bwose, ubutambitse ndetse n'ubuhagaritse. Ariko nanone kandi kurura no ku ruhande rwa Kinshasa naho nyemera ndakubwire naho deployment zakozwe. Muri make bari kugenda bari forcing. Urumva ejo bafite inama rukokoma yo gutegura ibijyanye n'imirwano, ariko ku ruhande rwa M23 nabo bamaze iminsi babitegura, donc baganira bakugira amanama ya hato na hato. Ubwo urumva ko naho bariteguye. Donc muri make impande zose zagize gute? Zariteguye. My friends, ndababwiza ukuri, moto ozopera ngo umuriro ugiye kwaka hano muri Plaine de Ruzizi, kuko FARDC baravuga ati twe tugomba gutuza uko tugeze hehe hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu niho bagomba kuruhukira. Nakubwiye ntuwitwa Donald Trump ntabwo Gisekedi yaba ari kuvuga irigogo nk'iri ngiri, nta kintu rwose afite icyo ari kuvugiraho. Afite icyo ari kuvugiraho my friend. Ngira ngo murimo murabibona ko yamaze kurekura ikintu bita ikinombe rwose yakirekuye. Arangije aravuga ati na hariya naho haracyara hacu yewe Trump we. Genda ujye gucukura amabuye. Genda ujye gucukura amabuye. Genda ujye gucukura amabuye. Ubwo Donald Trump ari gutegura bimwe bidasanzwe, ariko we ari gutegura amahoro. Ndari kuvuga ati ngende rwose ndaguha ibishoboka byose, ariko tugire gute? Udufashe turwane. Ibintu bya ambiscade bikomeje kuba ambiscade, kuko ndabona amakuru ndi ayandi mashya arimo kugenda ngeraho. Nuko ngo hari ikindi cyambiscade nyamara gishobora kuba cyawe muri za Minembwe mu kanya hagana ku isaha yo mu masaa 9 gutyo. Abasirikare b'u Burundi nyamara barahatikiriye. Abasirikare b'Abarundi barahatikiriye. Aya ni amakuru yandi arimo aragenda ngeraho nona. Barahatikiriye. Barahatikiriye. Amakuru arimo arangeraho izi ngabo z'u Burundi zongeye kugwa muri ambiscade, ndetse haguye n'abasirikare batari bake. Reka sasa nisomere iyi nkuru. Ni inkuru n'ubundi noherejwe, cyangwa se na makuru noherejwe na mugenzi wacu uri hariya, ivuga kuri ibitero n'ubundi byiriwe cyangwa se by'izi ngabo z'u Burundi. Ni umutaramu wacu uri muri biriya bice ugerageje kugenda cyangwa se wajya kubita ibyumvirizo by'uko byifashe, nawe rero abampaye amakuru y'uko ibintu bihagaze. Ngo amakuru aturuka mu misozi miremire y'Umurenge muri teritwari ya Mwenga, ngo ni muri teritwari none se ahangaha ndacanganye ngo teritwari ya Minembwe. Nzi uko Minembwe iri muri teritwari ya Pinzi, ariko ubwo nyine ubwo abantu mudukurikiye ndabiza murahazara kuturusha, muraza kugenda mutubwira nashobora kwibesha, kuko ntabwo nirobo bwaryo rikoreshwa n'abantu baribesha. So ashobora kuba binyandikiye gutyo ariko atari kwemeze, cyangwa se bikaba ari byari ngiye ahubwo udasobanukiwe. Muraza kugenda mudukosora muri comment. Muri teritwari ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ngo aravuga ko habaye ngo ibindi bitero byagabwe ku baturage b'Abanyamurenge. Ngo ibi bitero ngo bikaba byagizwemo uruhare n'ingabo z'Abarundi zifatikanyije ndetse n'iza leta ya Kinshasa. Ibitero byagabwe mu mihana ituwe n'Abanyamurenge iherereye mu bice bya Gakenke ndetse naho bita Nkoni, ndetse no mu nkengero za Karingi. Aha rimaze kuhababwira mu kanya murabyibuka, usibye iyi Gakenke ntababwiye, ariko ngo naho bita ngo no mu nkengero za Karingi
ahazwi nka Bicumbi ndetse na Mutanda, Mutunda, ntabwo ari Matanda ni Mutunda, Ikaringi ngo ahazwi nk'ahitwa ngo ni Bicumbi ndetse na Mutunda, aha ngo hiriwe imirwano ikomeye cyane. Amakuru yizewe ngo atangwa n'abari muri utu duce agaragaza ko izi ngabo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDL ndetse na Wazalendo ndetse n'abacancuro, bivugwa ko ngo baturutse mu bivugwa nyine ko aba bacancuro baturutse mu bihugu by'i Burayi na Amerika, bagabye igitero mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Mwumvishe icyo gitero ukuntu bakigabye n'igihe cyagabiwe mu masaha mu gitondo. Nkuko amakuru akomeza bivuga, iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizwi nk'ingabo za leta ni FARDC n'iz'u Burundi na FDL na Wazalendo, ryakoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje kugaba ibyo bitero byibasiye abaturage. Bakoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje, bivuze ngo basheringaga bakanagira gute, bakanarasa n'imbunda nto cyangwa se ubwo urumva harimo no kwa advancinga. Mukanya nemaze kubabwira uburyo ki rwose na za drone bazamuye, taramanje bampa amakuru neza kabisa, nkunda ukuntu aba yanayategwa akabinyandikira neza ku buryo bwumvikana, ndetse namwe muri buze kutwumva mukaza kugenda mubyumva neza. Ngo umutwe wa MRDP twirwaneho uvuga ko ngo umutwe wa MRDP twirwaneho uvuga ko urwanira kurengera abanyamurenge, watabaye usubiza inyuma ngo watabaye usubiza inyuma ibyo bitero. Nubwo bimeze bityo ariko amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko hari umusivile umwe w'umunyamurenge wishwe. Amafoto y'ino turaza kuyabona, mwihangane gusa turaza kubimenya. Buriya Colonel Rugabo ntabwo arabona time, araje ubundi n'unatubwira aya mabi izi ngabo z'abarundi zakoze, aho bivugwa ko ngo yararagiye inka. Donc ngo uyu mugabo wishwe ngo yararagiye inka ze mu rwuri, ngo hanyuma ngo agahurayo n'izo ngabo, hanyuma no mugura n'izi ngabo nta kindi cyakurikiyeho, urumva ko yahise ahasiga ubuzima. Ngo ibitango bibaye mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwatangaje ko bwemeye agahenge kasabwe na perezida wa Angola João Lourenço mu rwego rwo kugabanya imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haba ngo nibo rero ngo bari hara muri Uvira ngo baje ngo nta wundi ngo ufite ubushobozi bwo kurinda abaturage ngo nkabo, none nyumvira barimo guhura n'umuturage uragiye inka, umushumba wiragiriye inka, wiragiriye amatungo, bagahita bica. Ariko urumva ngo nibo bagize gute, nibo bashaka kurinda abaturage ngo nta wundi ngo ufite ubushobozi bwo kurinda abaturage ngo usibye bo. Aha nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda ibyizi ngabo. Ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi rero wari nuwo kwibukaho, donc kwari ukwibuka umunsi generali Makanika rwose, muri make ni kuri iyi tariki muri uriya mwaka twavuyemo, ni nk'iki gihe yapfuye. Uyu mugabo rero wari umunsi wo kumwibuka, niko twavuga, kuko niyo tariki yatabarutsemo. Hanyuma kandi uyu mugabo ngo akimara rwose gutabaruka, ntabwo ngo abasore ntabwo bemeye kumukurikiza icyitwa amarira gusa, ngo ahubwo ngo bahise bamukurikiza n'ibikorwa, kuko ngo nicyo gihe ngo banafasheho centre ya Minembwe barayiserebura. Aramubwira bati rwose ati iyi ntambara tuzayitsinda, uko byameze kose iyi ntambara tugomba kugira gute, tugomba kurwana tukayitsinda.
rero ibi nibyo biri kugenda biba cyangwa se niyo makuru ari kugenda atangazwa. Ibi byose buriya ni iby'uyu munsi, nabyo ndimo ndabona ari ibya Uvira, ariko nabyo nta mpamvu nimwe kutagenda tubigarukaho. Reka nabyo tubinyuzemo amaso. Mu by'ukuri tunagende duha credibility cyangwa se tunavuga ku nkuru ze aba yagiye atwandikira. Cyangwa bitwabigarutseho amasaha mu gitondo. Aravuga ati ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC zahuye n'uruva gusenya mu bice bya Remera, kandi aka gacizi ingabo ziyemeye ko ngo bagafashe. FARDC biyemeye ngo bamaze gufata aka gace ka Remera, ndetse bakanongeraho bakavuga ati twe twagafasha, ati kandi niho ramforo cyangwa se ibikoresho byajyaga muri centre ya Minembwe, niho byanyuraga, tubu tumaze kuhakatinga, bageze n'ahandi hantu batekereza guca, tibura bajya guca iyo za kazi bakazenguruka, ati kandi nabwo izo nzira ziragoye, twajya tubitega mbisikade tukabifata. Ariko urumva uyu mutaramuhanje ukuntu ambwiye ngo ku munsi w'ejo tariki 18, kandi koko nibwo rwarabaye, kuko murabyibuka ko bavuze ko aribwo nyine ngo bagafashe, babyutse bari gutangaza ngo bafashe ngi centre ya Remera iri hano muri territoire ya Uvira, ni muri chefferie ngo ni bari ya Bufurero. Ariko reka tubisome ubwo turaza kubisangamo. Ndatekereza mwamaze kumva ko ari umuntu uzi gutegura neza ibintu aba yabihaye umurongo. Ngo ku munsi w'ejo tariki 18 z'ukwezi kwa 2 2026 ngo habaye imirwano ikomeye mu bice bya Remera muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo z'u Burundi n'iza FARDC Wazalendo hamwe na FDLR zahuriye n'uruva gusenya. Ngo zaje donc muri urugamba ngo zahuye n'uruva gusenya nyuma yo gukubitwa bikomeye n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23, ndetse bifatanyije na MRDP twirwaneho. Nituvuga MRDP twirwaneho uzajya umenya ko aho hantu haba ari mu misozi miremire, ubwo niho urugamba rwari rukubera. Amakuru ngo yakuwe ku baturage n'ubundi taramanje credibility kabisa. Indabyo kuri uyu mutarama we ntabwo ajya gushakira ahandi amakuru yakura kuri abaturage, kuko no banyuzaho na za mayiti bikoreye bari guhunga. Amakuru ngo aturuka ku baturage ngo n'abashoboye kugera hafi y'urugamba agaragaza ko ngo imirwano yaranzwe no guhangana bikomeye ku ruhande rumwe cyangwa se ku ruhande ruheru, ku mpande zombi ngo habaho guhangana ku buryo bukomeye cyane. Ngo korone FARDC zashingaga imbunda rwose ngo mu mirimo y'abaturage ngo zikarasa, bakazunamura ngo wagira ngo ni abakozi batashe bamwe ngo babaye nk'utuvuruvundi, icyondo cyabarenze bashingaga imbunda mu mirima mu bisambu. Arakomeza ati kirero sasa shengo ziba zisekeje kabisa. Amakuru narengeze katurebe ngo urugamba ngo FARDC ngo bagerageje kwinjira mu mirima barimo guhunga no mu misozi ndetse no mu nkengero zegereye Remera, naho hose barahinjiye, ndetse na Murenge, aho hose ibyo bice bagiye baragenda babyinjiramo nyine bari kugerageza ngo barebe uburyo ki bakwitwaramo, barebe ko batsinda urugamba. Ariko MRDP twirwana n'intare za Sarambwe babera iyanga. Arakomeza agira ati nk'uko amakuru abivuga ngo ingabo z'u Burundi n'iza FARDC na Wazalendo hamwe na FDLR zarakubiswe ijambo ko mbona rikomeye, reka ndeke kurisoma. Reka iri jambo nditaruke. Ariko ngo zakwiye imishwaro zinasubizwa inyuma bikomeye, ubundi kandi ngo zitakaza abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare byinshi. Ayandi yo mu mbare ntago nayasoma, hari nabo yakoresheje amagambo akomeye cyane. Bahatakarije ingabo nyinshi ndetse bahatakariza n'ibikoresho. My friend, urugamba ndakubwiza ukuri ibintu birakomeye. Ahangaha haraza guca uwambaye.
iyo noneho ni finali, iyo ni finali noneho Uvira ibintu bigiye kuba finali. Ndarababwiye nti njyewe rwose iyo natangiye kugenda nkuripuriraho ibintu nk'ibi ngibi ndi kugukubita ibintu utuntu nk'utu twa cepe na cepe, uzajya umenya ko agaho kamaze kugira gute, kamaze guhura n'umunyutsi. Tayari abasore ba Jeunesse Sultan Makenga bariteguye, bagiye kukumanukira, kandi nibaramuka bageze ku rugamba cyangwa se kuri field bavuze ati umujyi wa Uvira turawinjiye, ako kanya muhite mushiraho iherezo mumenye ngo umujyi wa Uvira tayari ubaye tombe karabaye. Njya nkunda rero aba basore iyo umurimo bawitabiye bawukora rwose nta mbogamizi. Haleluya. Njya mbona rwose ibintu rwose bimeze neza cyane. Rero amakuru nanone arimo kugenda tugeraho nuko imirwano ubu ngo bisa n'ibituje, turi ku isaha 2 ziri kujisatira saa 3, ariko ngo ibice byinshi ubu ngubu nyine bari kunywa amazi, ariko ubutegetsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa abenshi barakariye uyu mugabo witwa Faci Beto uri kunyanyagiza umutungo w'igihugu ameze nk'aho ari kuwutanga nk'ugiye gupfa. Rwose ibi bintu ntago abaturage cyangwa se abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa birimo kugenda bibabaza cyane. Mbibutse ko twamaze kubona n'uburyo cyari kugenda mutegurira kudeta, ashobora kuba yanabikoze ameze nk'urimo arigura, bigendanye n'uburyo kinyine bari bateguye, bari gutegura kudeta, kandi mwumvishe aho iri kugenda ituruka n'ahantu hakomeye cyane. Hanyuma rero Mutara Mose yankubita n'aka ka update ka Samuel naho nkareba uko bimeze, areba uko byifashe, uko byestaye. Ibintu bimeze bite? Iki kinombe kirakora ku bantu, ibi binombe biraza gukora ku bantu. Nguko ngayo bakunze Jeune Official, ngira ngo tunashaka twasoreza aha amakuru yo tuba twayabahaye 5 kuri kagenzi kako, ubwo ibindi rwose tukaza kubigaruka mu yandi masaha. Niko bimeze, twe dukubita tubangura. Mwakoze kubana natwe rero, Nyagasani akomeze kubarinda. Ariko niba utarakora like gikore, niba utarasubscribinga bikore, ubundi ibintu biduhare tuzajye tukugeza amakuru 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma rero nyaboneka turabakunda cyane, mukomeze mugire ijoro ryiza kwa dukurikiye amasaha y'ijoro, abatwumvishe kandi muri mu gitondo rwose namwe mbabwire ngo mugire igitondo cyiza. Niko bimeze. Mwakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. Nyagasani akomeze abarinde kandi ahe n'umugisha ibyo murimo kugenda mukora. Ndabizi ko rwose abenshi muri donc n'abari mu kazi k'ijoro, reka mbasabire umugisha ku Mana kugira ngo akazi kanyu kaze kugenda neza. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Ciao.